Nyame ya adom. Don't do mani Mahama or sorry kunya isu nche. Na no ate so no na ekosen e na obae ekosen. Sa e na yepe. Say Mrs. Tabako, Miss Sweetheart pa bako, Sister Evelyn waba. Mama yenjibre na yenti de ono so e de ebre. Ya jejejeje adwin kire no se de be ya odo Yamena. Akwaba. Yeah, mini abema papa bi. E dey say. Nyame adom ye ho ye. Hiti. Aye, sanet ye your tell be ya na yare ho. Aye, ya na yare because sane woka no. It's about time I say Ghana for. Your sister your mindset e dey to aba. Die hu die omane ya hwehwe as citizens. Dia beboa ye ne enchirima. Ya dachi wuni ho no ma na sebi wu kura na ubanya mo bodachi bi because school say man go be problem ama society no obi aban bi take care of nti no akra ni problem eya da ya onya banchi bibia obeko school no mia na ni no ya kra pa obeko school akosi so obewie so ati ase nti no edru time I say regions na say Ghana man na almost sorry when I pen as man I say sebi o mo fanche me ye asantini na woso na sade na all kana na policies odi abegu wo no enye kra once America kasa banko kwa de meto ama no me ye angrani sabe pepe me ye angrani oh mi kromuni asante for dem impom asem ndom ye de kra me nto nipa ni nyamu nim se nipa mo de especially so obi ti se okuja to se sa right sa nkofo we mu so nkofo we mu say no mo te parliament ne dia ne so do twantro o yesa obumu se mu am nyina sebe mu nim nyansa je so no pe no nim nyansa sa na mo tie nti no wodi ensa ne tie bia once no kakasa ba ko we no pe no so o nipa we mu die ya anya hwe kure du ho no ne ye propaganda on be die edi on be to amandi mo nsa ta mo ade na mo nchiro mo se enipa ye wo nipa bi wo mantan mu a sebe o mu nim nyansa mo akọ school mo adwe mu do te mo ntra ma sa nkwala we mu me eme dada mo na sa mo mfo mo de mo bedi mo fu penti no entwa ntro sa ye we so ma ne enko yanim because he deputy mawu aye area mu ho no so nwe de wa ye ho hoi fe mpuntu juma na na kufu ado aban fiti kufu aban so eba na na kufu mo hwe mpuntu juma e koso voter reading so mo ho na mo nto aba ma MPP aban kra omo so na omo ba so omo de politics ya papa e de ba omani ko na nim nti ene enuanom sorohafo no enuanom central region mo de me nanan mo ya na mo asem kra me mobo kokwa mo fa so omo de to aba na nye sa region no region no so na apratete ohia hia pa me nana ya fantini me papa me papa ya fantini so wo de aso me ntwa no asema make who pass steady ne all the regions are Ghana or my madrin say they to ya back or my static to MDC share or more development yeah what you share one can yes I make Hanamaka and for all this the people of Tamale Matu Abasam and Krofia Nane Obis were too damn Munkosa Munswa esa sebi na moni nantwie nyina nu nso yes sabia se no dey no cry no dey no cry too damn mama na wa masa nipa na wonu di wani for long time when timi anye no be catch say dam no eyesen that means what kire say sebi say dey bia no yeah didn't do it yeah anunti na mo pese school ni be koso no anunti ya yeah what you want the pianso yiri pia me kai ko fo e Keta see defense ai mo ama mutimi mutre mahie mu okoya ya e ko parliament o ma ji hu sika e de na nso be fam o ma ji edi you kill to vote for such people people stop why stop yeah so about man me so cry no e to bia na menti MPP abans ase because nyama bi won no me nyama see e ka no clear
areas na omuntu aba ma MPP omo na omo ba omo ye adwuma kese wo ho no nipa no ye omo de omo ye omo adwen se propaganda na na ye de ko e wo say national we yo uba to say school feeding a free SHN ne ade na eno de national we obi a national cake obi aye bi but enyoma bi on mo say e hwe regions na omo devote ma party na omo dem ba so no no omo ye na omo koye won krofo we mu na mo the same NDC for no the propaganda say mo ko side na omo ye opposition wo no omo kita law we no mo ka cha mo say mo aban ba so no omo nye hwe ma mo meanwhile so no omo bu kro mu na omo nto aba ne develop wo home no no de akoye propaganda against him sana de bia ye omo nwi sa de ye national we ye ne kakran so I so sad and it's about time as it is yeah, you can. Yeah, that is the truth. You are saying yeah. Wajino Hwanye. Ntasuo kura bi mananu ena odi abawura ofie. Ena baako wa men dada we kromfo kura wa men. Ena omu nyina pacho ye ka se chusumu bi na ombe wia wa hwan na nkape. Nkape kromfo na akwamde no. Ha? O pe kromfo na nka akwamde no. Wonu obeku omo no mo ba mu ade pa ebinu so ba man ko fa ma e polipolo tru anu okọ but me de nyansam no ka meyi de wadidi ame peche kono ko ba na akrokro nkro timi da eni kum timi fa no ada but there you say a hungry man is an angry man oba ne bofu dada NDC say a kasika omawia over 5 billion US dollars ye ka ho asem court nti ma memfa allegedly say entato omawia man no a eno ne ye chichi wo ma no mo sa ato ayempia say Commonwealth mumro na ye tata ye nkrofo enti all this say mutsan aban a say sika wina be ko inve ipa ba kufu bi di say the hu bi no bi di NDC is never a trustworthy party mumo mu na opposition tamale enne mahu tamale airport enne mahu tamale airport nti tamale fo se musa akoto line na moto abama NDC a na se bi mo amfa nyansa anto aba ya bia mebo so Keta NDC by 8 years ye di akọ parliament age hu sika se yakwa kwesi Keta sea defense e pa cho me ne wo kasai insu afa Keta fo mo so na mo ye blinded voters amode mo enye frefra mo de maso na to aba kwa hwan ya ese NDC o se na mpe on se insu afa mo na are ho se omu opposition no omu mu tata aban wote so se onkoye Keta sea defense abra mo age hu sika ti no manu NDC ene etisade a ade na nyansam no so wo opposition a na otimi e fight ma ode a keep them in opposition so that you can have development. This is nyansa and the people of Keta mi hwe manim 2024 mi hwe manim 2024 some obey mo be sesam hwe ho wife wo omo ho to ato omo hwe ho woi ho to ato no omo ko to abapa look at how the people of Hawaii and you mama enkwesi saying ya this sabi me sabi me hu se menka another menka I say when it looks like a duck and it walks like a duck and it quacks then it's a duck. Say ade ne said dabo onante te said dabo osu te said dabo dia no ya dabo timi say bi menka say ya di jimi da to abawo so you person your page is na nsem bi sa be pie because papa nyansafo bi ne ma eto etie nyansasem enso ade no said ye se necessary se to da bi ane ye de kakra twi
said the SNSS. Tolebia near the Kakre trim. Why? NDC. Moji then Ghana for double salary. Hey, no man say don't be to me say. Me pa jo person join here, obet me I send a request. Why person baby it is allowed. They say don't be 2 minutes say. Hey, kind of what you mood do na mama in reason. You there the mo na didi o muninko. Ni free there kon wutie